mpendwa mtazamaji ambaye unakuwa ukitufuata kwa muda kama na hii, hapa tunapatikana kwenye barabara ya Mwami ambako unaona namna gani wababa wa Korale Mtakatifu Yosefu ya parokia ya Malaika Walinzi ya Nyamianda wako kufanya kazi ya pamoja katika mfereji ya Ruto Mwami, ambao kwa leo inakuwa yenye kujaa na uchafu mwingi inayotokea katika parcele ama familia mbalimbali zinazoishi pembezoni mwa barabara hii. Basi hapa mnaokuwa mkiona namna gani wababa wale wanakuwa wakijumuika katika hali tu ya kuweza kusafisha na kufanya hii barabara yote kuwa proper, ambao siku zilizopita wakati ilitengenezwa ilikuwa ikipana sura nzuri katika mji wa Uvira. President, jambo. Jambo sana papa journaliste. Unaweza kwanza ukajitambulisha? Mimi ni Jean Roland Biringanine. Mimi niko president wa Chorale Saint Joseph. Chorale Saint Joseph ni chorale ya wababa tu iliyoundwa mu diocese ya Uvira katika parokia ya Nyamianda. Chorale Saint Joseph ina wito mwingi, iko na maobjektifu za mingi. Parmi maobjektifu zetu ni kusensibiliser à travers manyimbo na pia kusensibiliser à partir ya matravaux communautaires. Sawa gisi tunasema tuko Chorale Saint Joseph. Joseph ni mfanyakazi. Joseph baba yake na Yesu ni mfanyakazi, na sisi tunamuiga kama tuko wafanyakazi, tunatumika, tunasensibiliser kupitia nyimbo, tunasensibiliser kupitia kazi kama vile Roma tunatumika. Kwa kweli si kawaida kuona chorale waimbaji wanafanya kazi kama hizi, lakini kama vile nilisema, sisi ni chorale ya wababa, tunapaswa tuwe na mwelekezo mzuri wa kuonesha jamii, tunapaswa tuwe na mwenendo mzuri wa kuelekeza jamii na kusensibiliser. Unaona kama tunafanya hizi kazi na haiko hizi, tutaendelea kufanya na kazi zingine, tutaendelea kufanya na kazi zingine zenye ziko communautaire, zenye ziko des activités caritatives. Yani Chorale Saint Joseph ni chorale yenye inatumika kazi na inasali. Tunahimiza watu wa Nyamianda, tunahimiza watu wa Kimanga, tunahimiza watu wa Uvira kufanya kazi na kulinda mazingira kwa mazuri zaidi katika mji wetu wa Uvira. Na kwa hali gani mliweza kukuta hii mfereji ya barabara ya Mwami ambao mko mkitengeneza leo? Kwa kweli kwa journaliste, ilikuwa na hali ya mbaya. Tangu hii barabara ya Mwami baiweke hapa ilikuwa nzuri liju, lakini kwa leo hivi ilikuwa inaisha haribika sana. Hata ilikuwa inaanza boucher makanivo kwa sababu mai inapita na déborder barabara dans le sens ya kutafuta kuemporter même ile mapavé. Alors nous avons réfléchi kama Chorale Saint Joseph kusema kama haiwezi ibakia hivyo, ndio tukakamata azimio ya kutumika kutengeneza kudegager ile maimondisi yote ilikuwa ile makanivo, na unaona kama barabara inaanza kupata deja sura ya mzuri. Na unakuwa na ujumbe gani kwa baadhi ya wakaaji ambao wanaishi pembezoni mwa barabara hii na pia vile kwa wakaaji wetu wa mji wa Uvira? Kwanza tunawahimiza wakaaji wa Nyamianda, wa Kimanga, wa Songo, wa Kabindula wasikuwa wanatupa ovyo uchafu, na sana wasikuwa wanatupa katika makanivo, kwa kuwa wanaharibisha, sio kuharibisha tu barabara ila wanaharibisha usi mji wa Uvira. Na pili, tunahimiza wakaaji wote wa Uvira kulinda mazingira kuwa mazuri, na zingine makundi za makorali, makundi za sport, makundi zingine kadhalika, tunawahimiza pia kupata mwenendo wetu. Haiko tu makanivo ya mabarabara na kazi zingine za mingi zenye tunaweza kufanya ili kulinda mazingira ya Uvira kuwa safi na mazuri zaidi. Kwa kweli papa journaliste, Chorale Saint Joseph ingaliki changa, tuko na juste miezi 6 tangu tuundwe, na tunakuwa hivi kwa leo wababa karibuni 60 wenye waliitika uwito na kujiunga pamoja kwa kufanya Chorale Saint Joseph. Na ujumbe wa mwisho? Ujumbe wa mwisho nawahimiza wakaaji wa Uvira, nahimiza makundi za liturujia zingine za chorale za maparoisi tofauti, na wahimiza makundi tofauti kujiunga pamoja na Chorale Saint Joseph. Wababa wakuje wajiunge na sie, tumwimbie Mungu, tumtukuze Mungu na kufanya kazi tofauti. Yote ni kwa utukufu wa Mungu tu.